Anun semaha sikite kebi saramata na sombang kapia sumunara tatahuran ding naung sukanal YouTube YKB berang sangina. Tentarang ni kita tawe ngendung nebasa wo hengitang mau mahi kita makaryo mana. Terima kasih sumawu wariu ikami botong ini humpa. Sualo karuang produane burang burawa gegua tahun 2022 ini. Ikami lu ending kapapele esa wo maburuata sesane. Manentanu de pebawiyah ikami. Waring wene suara seini. Ikami mapulu mengendung wo hengetang umabu. Milomboko hengetang ini kahanganing ikami. Takadeake ngu pebawiyah ikami. Maka pebarong hengetang sukanandung tatempangin. Amin. Pengangandungan kita suara seini tatemboe pakahunduga kakanoan. Pabawasang kita kabakeng borarong buka Yeremia pasal kapitune ayat kehomotongan sarang kapuroni mani. Arawe nasa bawi kita kabakeng borarong buka Yeremia pasal kapitune ayat ke-10. Bawerane kere ini hengetang muruatang saruruang mau Israel. Pemarui ko luluringang kakakoa u pebawiyahun tang ia mawu kulimembong kawasay ruatang Israel sarung mapakawalang kamene matana sini. Jamaah tumawi kekendaga pia lulung kasasembau kang gaheda orasu ini memangung banalane pakasedada. Pakagua tadeau makatampung tau matalawo. Darunge kuateng pakaudu pa sarang tau mata makapendang maturendi. Pasakang tateho isa seba ase. Pasakang udaranggihe. Tadeau kakantari dingang musik karingihang mahole. Kamageng hal ini seng nariadi pia pendang maruasa. Batu gahedang kite nakasulung gahedang barine. Jamaah tu mawi kekendaga mabu na hengetang sutau matang Israel. Limiu alange Nabi Yeremia. Mabu na hengetang tabe botonge ketaeng lumuasa lain matahamawu bareng mawu. Batu maka saramata barine bebawe bareng mawu. Ukai karayeneng mawu sutalwarang umate. Karayeneng mawu sutalwarang umate barine be waringu barine. Kay waringu kapulung mawu sesani. Kakakoa mengawasa pebawiyahu tauragi anak kasisi dingang apang baru. Maka tedok dahang tau mata tawe sarani dingang manamba mahang duata tak katengade hinong tentangeng kita. Batu kebi kakanoa ini tawe ni hinong sutengong mawu maraing makarentang kasasilaka sutau Israel. Sasasang Yeremia maraing hinong natumang si kite. Mengingat si kite kakarimunange barine be banala araw unduge. Hinone kay mabiyahe tumuhu kapulong mabu. Tumuhu kapulong mabu kay makakendaga. Mabiyahe sukatengade lay karadil. Mahi turusa tumore anta gumawu memarui kakanoa tuhu kere kapulong mabu. Tadeau mabu maene tumana sutalwarang kite ku mengaramata sikitu. Amin. Sarang ini jamaah mau pengangandungan kita sedelo ini mahisa kapia kita makan. Terima kasih mau waring hengetang sedelo ini. Maka segede pangangimang kami. Ukay mabu mang menentanu da pebabiyah kami.
Ini lorong kindua ikami mau. Kakayo maneng ikami, surarong areng mau Yesus Kristus. Bangilu balahabar kapiyan. Amin. Cama tumawi kakadaga abe purei like, dingang subscribe, dingang pahiya suka matawarinya. Uwaring umukwa ene, ikite seng sadia nengarak bahagiang, surarong patatangkiang, habaru Injil dingang iye kabe. Mau mengaramata sikite kabe, marun semaha. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.